Mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba Kivu Media TV, nk'uko twabibasezeranyije twabwiye ko tuzajya tubaha amakuru agezweho ndetse tunakora uburyo bushoboka bwose kugira ngo buri munsi tujye tubaha amakuru yiriwe ndetse n'ayaramutse. Kuri uyu munsi rero nta gutinda, njyewe uri inyuma ya kamera nk'ibisanzwe ni Gasinzira, hanyuma imbere kuri screen zacu turi kumwe n'umusesenguzi wacu wa Kivu Media TV, uwo nta wundi ni Saba Mayuru. Saba wiriwe? Wiriwe neza. Umeze neza? Urashima Imana? Cyane. Uyu munsi urasa Nawe neza umeze pe. neza. Aho uko biri. Meze neza nta kibazo. Urishimye Arsenal mugiye mwaragitwara. Narabikubwiye. Felicitations kabisa abafana bose ba Arsenal. Ndabizi ko mutatwishimiye ariko Naje twarabyishimiye kubera ko mwarabikoreye. Uri kubibona? N'ubundi nkatwe Chelsea niyo boyitiza amanota 10 iyo gitwara. Mwihangane. Wenda umwaka utaha cyangwa Naho ni itegeko twazana umutoza musha. Ubwo abakunzi ba Arsenal bose reka mbabwire ngo mwinjoyinge kabisa. Imyaka 22 ni byinshi. Aho umeze neza cyane. Usa neza. Erega uyu munsi turimo guserebura intsinzi. Usa neza kabisa, biragaragara. Tuzi byabaye se iriya ruguru. Ruguru habaye operasiyo iteye ubwoba yavugije abantu induru kabisa, abantu basaze bahiye ubwoba. Ino operasiyo rero yakozwe na Twirwaneho ndetse ifatanyije na M23, hanyuma ingabo z'u Burundi, iza Congo, Mayimayi bahiye ubwoba. Bafite ubwoba kabisa. Iyo operasiyo yaza kuyiduciramo. Tudatinze rero reka duhere ruguru mu misozi. Ariho duhera utubwire operasiyo yagenze gute. Ubundi turi ku itariki 22. Yego. Ku itariki 21 n'itariki ya 20 habaye ikintu kidasanzwe yari mu misozi miremire mu duce dukurikira. Agace ka Gakenke ko mu kiganiro cy'ubushize nababwiye uduce Mayimayi n'abazalendo n'ingabo za leta ya Congo, nako n'aba Mayimayi gusa abazalendo nibo ba Mayimayi n'abariya bose bafatanyije b'abarundi bateye mu bice bitanu. Nababwiye Mikenke, babwira mu gace ka Bidegu, babwira mu gace ka Gakenke, babwira mu gace ka Ntuza Rugezi. Mu Rugezi. Utwo ni tune ngire ngo na karindwi. Urumva? Habaye intambara ikomeye cyane. Ariko buriya ntabwo twaje kumenya ibintu byahabereye nyuma yaho. Abantu benshi ntabwo babizi. Ariko byagaragaye ku masosho media y'abazalendo n'abamama babo, ababyeyi babo n'iki bavuga nyine bavuza induru. Urumva y'ibintu byabaye. Tugira amatsiko yo gukurikirana. Tuza gucekinga neza, hagenda hagaragara amavideo y'ibintu Twirwaneho na FM23 bakoze muri ya misozi mu mapozisiyo yabo. Kubera ko mu kiganiro cy'ubushize nababwiye nyuma y'uko ubundi ibitero bino byo ku butaka byari bimaze iminsi bisa n'ibyacogoye, biza bidafashe cyane kubera ko hariya Sematama naranabivuze ko yababwiye ko hanyerera. Aracokera. Bisa n'ibicogoye, ntago hari yakiri bya bitero bimwe biza bishaka kwinjira mu mihanda ngo bifate mu madego. Ejo bundi barongera barisuganya batera muri ibyo bice bitanu. Ngo batere muri ibyo bice bitanu basanga abana barabiteguye. Barabakubita barongera babinjiza amashamba. General Sematama aza ku butasi bwabo nyine bwa Twirwaneho. Baza kumenya ko muri leta majoro yabo iriya mu kibira ari kunyuze mu irembo rya za Karingi. Ubwo ni za Kabingo nyine na za Gakenke. Aza kumenya ko harimo gutegurwa indi operasiyo ikomeye cyane simusiga ku birindiro bya Twirwaneho byose. Kandi amenya ko hari abasirikari babo bakuru bagiye biyegeranya. Apanga operasiyo yo kuja kugira gute, kubaca intege no kubaja gusenya, kandi agasenya eta majoro yabo. Abana bakubita inda hasi. Nibyo mu kiganiro nababwiye ko bivugwa ko hapfuyemo mu majoro w'umu FRDC. Ibyasakuza cyane basa n'ababihishe. Ku itariki rero ya 21 nibwo rero ni ku munsi w'ejo n'uyu munsi. W'ejo n'ejo bundi. 21 na 20.
Yego. ubwo ngubwo ni ku wa gatatu no ku wa kane nibwo rero habaye ibibazo rero. Ese ni ibihe bibazo? Kamanze nzinga ikote. Noneho ikintu cyabaye twirwaneho ku bufatanye n'ingabo za FCM 23. Yego. Zagize gutya zikubita inda hasi bakora operasiyo y'intuza itarimo imbunda, itarimo urusasu, y'akanefu n'inzembe n'udusheni. Binjira ahantu habiri, Mikenke na Pwenzeri, niho babakoreye ayo mabara n'isuku. Mikenke na Pwenzeri. Rero abantu batazi Mikenke rero na Pwenzeri rero ahantu biherereye, biragoye cyane kuba woja gutera muri Mikenke, muri Pwenzeri usize umwanzi muri Mikenke, ko kugira ngo ugere Pwenzeri uba waciye muri Mikenke aho pozisiyo za FARDC zari ziri. Yego. Urumva abantu ukuntu ari abahanga n'abariya abagabo bategura ruriya rugamba. Kandi katubwire ngo hagiye force nyine, force nkeya z'abana nyine bagomba gukora amasuku, bagenda bakeya. Yego. Bakubita bangura bataha. Noneho kiriya kirere cuzuye amadrone y'iki ya FARDC. Numvishwa nimwe bahanuye. Bakoze uburyo bubiri. Bakoze uburyo bwo gukubita inda hasi bagakoresha udusheni, bakoresha n'uburyo bwo kudeviya amadrone ya FARDC aho kugira ngo arase ibirindiro bya M23. Koga twirwanaho nta madrone ifite, na M23 nta drone ifite. Ntabwo tuja kuvuga uyu munsi ngo drone zarashe mu Mikenke mu birindiro byabo ngo ni za M23 na twirwanaho, nta drone twirwanaho ifite. Urumva na Fande Rugabo ejo bundi yarabivuze. Ahubwo icyo bakoze ari amadrone yabo bohereza kujya kurasa twirwaneho. Abana kubera ikoranabuhanga, abana batwirwana na M23 bafite bayayobeje kuyadeviya. Urumva? Bajaminga systeme yabo aho kugira ngo aje kurasa twirwaneho, aja kubarasa bo ubwabo, bayohereza mu Mikenke kuja kurasa iki ibirindiro byabo. Ariko muri Pwenzeri nta drone buriya zarashe, habaye ikintu c'isheni. Uvuga bimenye inda muri make. Bimenye inda, habaye ikintu c'isheni. Ariko data nsubira inyuma inkuru, niba ari inkuru y'umwana isubira inyuma, mbere yuko bakora izi operasiyo ku itariki ya 20 na 21, ku itariki 19 hari indege y'akajugujugu ya FARDC yaje mu birindiro byabo biriya ngo ni hagati ya Pwenzeri na ntuza na za Bidego. Ubwo natekereje ko ari muri ariya marango y'imisozi y'ibisambu bya ntuza byaza Nyarukira, ndahibagiwe. Abahazi batubwire. Abahazi barahazi biriya bisambu byiriya hakurya ya za Karingi nyine. Hari indege ya kajugujugu yaje ngo imare kuza, ubwo ngo yari izanye ibikoresho n'ibindi, irimo n'abasirikare ya FARDC. Abana batwirwaneho baba barayibonye ngo yiture, barayirasa. Bayirashe ntiyari igifite ubushobozi bwo gusubirayo, bayirasa amapine. Ngo ni amapine, niko ntekereza, niba ari ay'imbere niba ari ay'inyuma, ariko ashobora kuba ari ay'imbere. Ngo bamare kuyirasa amapine iramanuka, irika hasi. Ubwo ngubwo yari itarasha cyangwa iyo ntiyanahiye, kuko buriya biragoye ko amasasu ya za ntuza za mashini gani nizo mu ndega bafite, n'abandi bafite ibitwaro ngira ngo za misile ya za mashini gani, kugira ngo ahite atwika indege iriya kajugujugu y'intambara ibinakomeye ifite amabati akomeye. Ariko keretse ari nka kompura rya RPG ibintu nk'ibi, barayirasa iragenda igwa hasi. Ngo imare kugwa hasi barayigwanira, irwane bigenda yijaho. Babasirikare nabo bari barimo bavamo batabarwa n'abo yari isanze aho ngaho, barwanira ya ndege. Ibaze ko iyo operasiyo na n'ubu ngubu iyo ndege ari FARDC ntiyifite, ari twirwaneho ntiyifite, bayirwaniyeho iminsi 2.
umunsi wa none wari uwa gatatu, twirwaneho yiryamyeho ntishobora kuyifata, na FARDC yiryamyeho ntabasho Ntashobora iri kuyifata. hagati. ariko n'ubundi yazarangiraga bayifashe Bande twirwaneho. irarangira urumva ifashe. kuko Iyo ngiyo wenda yo abo ni ngabo iyacu. nta ngabo nyinshi Iyo bafite yo kandi yari- bagira ubwoba bagica. iyo yo yarigemuye, gusa ikigoranye nyine ntabwo bazayikorera, kuko n'abayituye aho ngaho nuko itari gifite ubushobozi bwo kugura. cyabuze wenda imiti irimo Icyo ngicyo cyo wenda cyangwa kirashoboka. ibikoresho bari bashiriye umwana no guhombya leta, no kuyihomba. kuyereka yuko igikoresho cyose bazazana bazakirasa. Iyo ndege rero iryamye hariya muri biriya bisambu, twirwaneho irayifata ntiyifite, kuko bagica bagira ntabwo azaje ubwoba. ahangaha ngo mbeshe. nyine bagica bagira ubwoba baza biruka. Mm. nibabona bizakomeza iminsi 2-3 Mm. barayisiga biruke. Buriya indege ya leta uretse imbaraga za twirwaneho na FCM23, ariko indege ya leta buri gikoresho nka kiriya cy'intambara utihanje, kugira ngo umukomanda ushinzwe iriya operasiyo abasirikare bapfe guta iriya ndege gusa ngo bagende ngo bagiye, ikintu kiba gikomeye, kuko bo icyo baba barwana naco ni uko batsinsura twirwaneho bakayijana mu birometero indi ndege. wowe uri kuvugaga kugira ngo uri kuvuga abasirikare ga bafite ikinyabupfura cya gisirikare. Ikinyabupfura cyo bagicaga iboga n'ubundi bazagurisha uwo mwambaro wabo w'ubusirikare barawugurisha, ariko kiriya ni igikoresho cya leta, kiriya ntabwo gihuye na teni cyangwa mashini gani. Imbunde yose guhera kuri mashini gani kuzamuka kugira ngo ipfe gutakara ku rugamba, ibintu biga nubwo igisirikare cya leta ya Kongo kitagira discipline, tuba tuzibona bazifata baza babita pe, ariko kuriya iyo babitaye umuntu uba ushinzwe iriya position bari barimo, buriya ahura n'ikibazo arita bakaja gusobanura uko byagenze, bagakora ubutasi bwabo, bakamenya kuri tere imbaraga z'umwanzi zari zihari zatwirwanaho kugira ngo zibirukana, kugira ngo bate amura ni ububiko bw'intwaro za gisirikare ziba zingana gutya. Indege rero iya leta ni ikindi gikoresho, ntubwire ngo ni kamashini gani cyangwa n'ubuvira bavuyemo bariruka kugira ngo kajugujugu twirwaneho. Leta ya Kongo nubwo ari abantu bari aba b'abanyabwoba, kugira ngo bapfe kuyireka gusa igende, bazayireka kubera ko bananiwe kubera imbaraga za twirwaneho, ariko buriya bazaharwanira igihe yego n'ubwoba, ariko aho kugira ngo bayireke igende botanga depo y'amasasu n'ibindi, ariko indege ntigende. Mu gihe iriya ndege rero twirwaneho bayigize inyuma na FCM23, ntekereza ko haza izindi ndege ngira ngo zikayitora zikayitwara, ibyuma n'imigozi bakayifunga bakayitwara, ariko Kongo sinzi ko ifite ubwo bushobozi bwo kuyikura hariya. umbwira iyo nkuru, ariko ico nzi co bazohunga n'ubuvira bari babuhunze bumvishe gusa. Hanyuma rero iyo ndege ya operasiyo na n'ubu ngubu baracarimo bayirwanira, ko twirwanira rero bagiye ati tugomba kubasuzugurira kuri iki gikoresho cyabo, kandi finally bazayirasa, ariko cyo twirwanira ishaka si uko idafite ubushobozi bwo kwirasa ikompora ngo ishe, ariko barashaka kubatsinsuraho kugira ngo bayifotorezeho bagire gute, bereke leta yuko nta kigenda cyane. Hanyuma rero bari inyuma, nyuma rero inkuru yacu yari isubiye inyuma kugira ngo mbabwire iyo operasiyo y'iyo ndege ihanganishije izo mpande zombi, no kuba twirwaneho yarayirashe kabiri hasi hariya muri iriya misozi. Izo operasiyo rero zabaye muri iyi minsi ibiri, tariki ya 21 ya 20 na 21 y'udushoka ndetse no mu mikenke. Mu mikenke rero ahantu hagiye hagaragara twebwe turahazi, buriya mikenke yabagamo ibitaro biteye imbere. Abantu bagiye bareba amavidewo n'intuza, hari inyubako nini bigaragara ko ari ibitaro nka sale nini, yarashwe ibisenge byose biragenda birasenyagurika. Hariya hari harimo ingabo nyinshi cyane za FARDC nimo zari ziri mu buryo rero bwa twirwanaho na FCM23 bwo kuyobya drone zabo zije kurasa abaturage, zikaja kubarasamo hariya. Iyo nzu bayirashe yose ija hasi, ku buryo video zagaragara ntitwozicisha. Bagaragazaga abasirikari bacitse amaboko, bacitse amaguru, bagenzi baba bari kurira, abandi barashwe ibi bice, bagenzi baba barimo kubareba, bahuye n'ikibazo. Ku buryo amakuru dufite ni uko ako gace ka Mikenke bashobora kuba bakavuyemo bagahunga, kandi agace ka Mikenke ni agace kari strategique. Ni ukuvuga ngo FARDC ziri mu Mikenke n'Abarundi
batumaga abaturage bari mu minembwe n'abari ku Ndondo, kubera ko ku Ndondo ariho hari amasoko, batagenderaniraga, n'abacaga mu nzira za Panya bakaja ku Ndondo kuja guhaha, bagarukaga n'ubundi bagarutse bagahura n'ibitero by'abarundi, ibyo bahashe bakuye ku Ndondo bakabita, abarundi bakabitwara, ntabwo babarasa bagenda, barabareka bakaja guhaha, bakaza bikoreye, bamara bakabarasa bakabatesha ibyo baje bahaha. Ako gace ka Mikenke rero ni agace twirwaye cyane ko kugira ngo igakuremo umwanzi. Noneho rero iyo ngiyo Pwezero rero barashe, ni ukuvuga ngo Mikenke ni nkaha, aho ngaho muri Pwezero na kino gice cyose gikikije Pwezero kirimo FARDC, aka gace ka Mikenke nako karimo FARDC. Mbwira ukuntu rero waza ugakora operasiyo mo hano usize umwanzi ahangaha kandi uturutse ahangaha, ntabwo bikunda uretse nyine abana batojwe. Rero baje bakoresha operasiyo ahangaha muri Pwezero rero iriho nta drone ntaki, bakoze operasiyo y'ishenyi n'udushoka n'utundi, basigaye begereye. inshuti yanjye reka nkubwize ukuri, ariya mashusho ntabwo twemewe, kandi ayo mashusho afite abantu bake, n'aba banyamakuru bari ahangaha hehe na hehe, bo baba bari muri Congo na Kenya ni Bugande na Amerika na hehe, bavuga zino ntambara za hakurya, bakuba nta banyamakuru batatu babonye ayo mashusho. Twubwije ukuri kw'Imana, ateye ubwoba. oya si uko ateye ubwoba, ni amashusho y'ibanga, ko ni operasiyo yakozwe n'ibanga rikomeye, wenda nka nyuma y'icyumweru abantu bazagenda bayabona bamagira ngo ni mashasha, ariko ni ibindi bindi. Wasangaga sale aho baryama yuzuye buriranye, baburiranyije mbese babacucuma. wayabonye se? Wayabonye? None se ko ndashushanya ndi AI? Ntabwo ko ndashushanya ndi AI, ibicika byabaye. Utese ayo mashusho iyo operasiyo yabanjirijwe n'iki? Buriya narababwiye, niwumva neza ko twirwaneho yakoze intambara yabaye, twirwaneho ikabakoramo, cyangwa se FCM 23 ikabakoramo bano bantu, uzumva amawodiyo yabo bagenda bahererekana, abamayimayi ubwabo, kamvuga abazalendo nibo musigaye mwumva mumenya abari bo, abamayimayi ubwabo, ingabo za FARDC ubwabo Muringara, ndetse n'abaturage ubwabo. Ko hari nka audio y'umudamu w'umubembe numvise, umupfurere numvise, bababaye kuri. Noneho idore ikindi rero, iyo ugiye kuri Facebook buriya abazalendo ntabwo bakoresha no ntuza za Instagram, bakoresha za ntuza za Twitter na za ni bakeya abari mu mujyi, banakoresha ntuza za Snap n'izindi n'ama TikTok, bakoresha Facebook. Buriya rero iyo babakozemo, uzuja ku mbuga zabo za ntuza, imbuga nk'izabo gusa, ukagenda uhura ngo Wazalendo Seed Kivu. Uyu munsi rero waza scrollinga gutya kuri ntuza, ukamubona gusa Wazalendo Seed Kivu. Nabonye imwe wafatikanyije 5 ya postinze uyu munsi, mbese abana babo bashize hariya muri iriya misozi. kandi ubona video y'ubushize nakweretse ziriya z'amateka, ziriya z'amateka ni iza mbere muri iriya operasiyo barashemo indege, banatera iriya ntuza, iriya pozisiyo yabo yo muri eta majoro yabo, ingabo za Sematama. Naho iby'uyu munsi gabyo ntibizabigaragara, bagenzi babo ayo mashusho ntibayafite, ntibabonye umwanya wo kuyafata, ahubwo abacu nibo bayafashe, ariko ganabo si amashusho yo kwerekana. Kuri special force ntabwo baba muri utu tuntu ngo barerekane, arafotora akayaripotinga, agomba kuyaripotinga. Naho ubwira ngo aje hano umuntu uza muri social media ni biragoye. Iyo operasiyo rero nkubwije ukuri, mu basirikari bake ishobora kuba yatwara ba FARDC n'abamayimayi, abo nabonye bo kuri Pwezero bashobora kuba barenga 60. Tureka abamikenke bo n'utu drone twagiye nako bagaragaje abantu nka 7 babarira nyine bacitse amaguru, n'abandi bapfuye, ugasanga ingofero hari ukuguru hariya n'iki ni ngabo nyine ibitero n'ibishwanyu bya drone yakubise, ntibabonye umwanya wo gufotora. Ko Mikenke
habayemo ibitero bya drone kurusha uko haba bariya budushoboka, ariko udushoboka icyo gihe drone baza bayijaminga bayideviza kurasa hariya mu Mikenke, abana bari gukora operasiyo mu mashambiriya muri Pwenze. abagabo Mikenke bayisize ahangaha, barinjira hano mu zuru baza ahangaha muri ntuza muri Pwenzere kuza gukora operasiyo. Kandi uko kubwira nyine amashyamba yinjira ava mu Mikenke aje kuri Pwenzere niko kwinjira aha mu zuru ni inzitane. Buriya ariya amashyamba ngenda yanze. Iyo uvuye Pwenzero uba utaye inzira ukiri ku muhanda hepfo munsi ya Pwenzero, uba uri ku muhanda ureba hakurya mu Rwisankuku. Uva Rwisankuku wambuka usiga ibintuza ibibira by'igatanda ahangaha, wambuka Nyarubira y'ibisambu n'ishyamba ry'inzitane ry'imigano uja mu Ngoma, uva mu Ngoma uja mu Kanogo, uva mu Kanogo ukaja Inyamizungu no mu Rugaraba kuri Nyamara, wambuka uja hehe, wambuka uja hariya muri Eta Majoro mu Bijabo kwa Fande Leti Makanika. Ubuzi urasara abantu wibukije aho ahantu iwabo ari ahangaho muri comment ni benshi bazamasa nimutubwire. Ubwo waho usiga Mikaratanga mwiposho, waho usiga Kamombo hepfo za Kabara n'epfo cyane, na za Gitasho waho zisiga hepfo, na za Ntuza na za Kuwagati n'ahantu hose nzi. Abavukiye mutubwire ahantu ni iwacu. Abantu bo mu Mikenke turabasuhuje no mu Rwitsankuku. Ni abantu batuye ahantu hari ntuza ibibira cyane n'ibisambu hari Rwitsankuku, ariko mu Mikenke ni ahantu hari udusozi udusesero, hakaba Kabira ibisambu, hakaba uturambi twiza cyane. Mikenke zigaragara neza dusoza. None FARDC yabaye si ukubabara gusa, yateje ikibazo cyane ku buryo batangiye no guhunga bava muri ya misozi n'abarundi. Reka tubite tubihuzaga n'iki ngiki. Buriya abantu buriya amabanga azabera mu bakuru b'ibihugu ntago tuba tuyazi. Reka nkubwire, tubona hano wa perezida ari uwa Kongo, ari uwa w'u Burundi, ari n'uwa Tanzania. Nibaguma kwijandika muri iki kibazo cyo muri Kongo, kubera ko nza mbivuga, igihugu cy'u Rwanda nicyo cyahagurutse kimwe cyamagana ubwicanyi burimo kuba hariya. Nabonye no mu nteko nshingamategeko ngira ngo muri Sena ya Amerika hari abasenateri babivuze cyane uyu munsi ku itariki 21 ejo hashize, bavuga ikibazo kiri muri Kongo. N'ababirigi bakivuza, ababirigi bamwe babayeho, uwabayeho umukuru w'urukiko rw'ikirenga mu Bubiligi nawe yabivuze, aravuga ati nyamara leta ya Kongo ifite amakosa muri iyi ntambara, kuko hari abaturage yimye uburenganzira bwabo bavuga n'ikinyarwanda aribo bahagurukije twigwanaho na FCM23 kuja kurwana. Ese kuki ibihugu byijandika mu gufasha leta ya Tshisekedi bakibagirwa bariya abaturage leta ya Kongo yimye uburenganzira bwabo? Yego FCM23 kirarwanira ukuri kandi ntiteze gushira, kuko Tshisekedi ntaco garimo gukora kugira ngo abahe uburenganzira bwabo. Kandi reka biza binaba n'ubundi tunanabivuga, n'ubundi abantu bavuga ikinyarwanda muri Kongo batwita abanyarwanda. Urumva nibyo nari mbivuze. Rero simbyinjiyemo cyane bya diplomasi bihuza abakuru b'ibihugu muri Tanzania nabo bazana, ariko reka mbivuge muri aya magambo. Iteka leta y'u Burundi kubera ko irimo kwica inzirakarengane ikivanga mu kibazo cyo muri Kongo, zatangazwa n'ukuntu iyo byabananiye muri Kongo n'ingabo zabo zigafata kugira ngo bahure na ziranyishamba zibahe abantu babo baza banyura mu Rwanda. Kubera ko u Rwanda rwamagana abantu bari kwica, ariko kandi u Rwanda ntaco bibabwiye, urumva, mu gufasha biriya bihugu kuba bobona abantu babo bafatiwe ku rugamba. Kuko u Rwanda ntirwanza abarundi, ariko abarundi bo bafite urwango mu kwanga abanyarwanda, bashaka no gutera w'u Rwanda wari wavuga ngo Burundi ngo twanze Burundi ngo tuzobutera bageramo hano babafunge. asiba hano ntiba mbese niko gusaba uwo wini u Rwanda Burundi abarundi na Kongo na Tanzania baza basaba uwo batutse. Kandi noneho n'ikibazo cyo muri Kongo kitanareba, ariko ngo kubera ko ngo basa n'abahabiri, kubera ko njyewe ndi umukongomani navukiye muri Kongo, urumva, ariko kubera ko nsa n'abanyarwanda kabizi. Kandi ikibazo canje hari
kikabazwa u Rwanda kandi cyaba kiri seriye koko kibababaje u Rwanda rukaba rwabafasha ni urugero aho ngaho ni mu bubanyi n'amahanga ni mu bufatanye n'igihugu ntabwo u Rwanda rwavuga ngo ntibitureba ngo n'iki ngo rurabafasha diplomasi niko ibimeze mu bubanyi n'amahanga reba nk'ingabo zose zafatiwe hariya kuri Goma zari zifite gutera u Rwanda babacancuro n'abandi ariko u Rwanda rwabahaye inzira abatanzaniya baragenda abanyasaza bacana ku rubuga u Rwanda ni igihugu kuba rero abatanzaniya twirwaneho ishobora kuba ifite abatanzaniya nayo mventure ishobora kuba ifite abatanzaniya Samia Suluhu ari we wabohereje u Rwanda runamubwiye ati nyamara kurijandika mu kibazo cya Kongo c'amafuti dore ko arica abantu kuki waje gufatanya n'umuntu ukorana n'abajenosideri murakorana na jenoside warangiza nawe ukaje kwijandika ku muntu wakora jenoside ngo yaje kubera yanjye ngabitekerezo yabagiyemo ngo abatutsi barangiza bagira abasirikare babagafata barangiza Samia Suluhu akaba yoza mu Rwanda kunegosiya nyabo ukabyara wadufashije umukoloneli wacu uri hariya cyangwa batatu akabaduha akagenda ari muzima kandi wenda bo baba baramwiyamye mu gikari kuko ashobora kuba atari no mu gikari u Rwanda rubiyamira u Rwanda iyo rubivuga hariya muri UN igizwe n'ibihugu byinshi na Tanzania irimo kuriya nawe birimo kubwira iyo Minisitiri Olivier Nduhungirehe wacu abivuga buriya barimo kubwira ibihugu byose bireba aho yo bivugira hose haba muri UN haba buriya Tanzania bigomba kumva n'Uburundi bugomba kumva ariko bikantangaza rero ukuntu kandi Samia ashobora kuba icyo kibazo koko ashobora kuba gifite muri Kongo hari abasirikare biwe wenda muri Kongo bashobora kuba bafite kuko yarabohereje bofatwa ku rugamba kimwe n'abandi cyane hari n'abaguyeyo ni ugusesengura yarangiza akagira ipfunwe ryo kuza gutaka aho agomba gutaka ngo apfukame ati nyamuneka kubera ko bamwiyamye akanga urumva yabona wenda rutaramusuye cyangwa Museveni yamuhamagaye cyangwa perezida wacu w'u Rwanda yamusura akaboneraho wenda isoni akavuga ati ahangaho noneho ndikora mu nda nubwo nakoze ishano bambwiye nkanga kumva ariko ndapfa kubivuga wenda ndebe ko umukoloneli wanje cyangwa batatu bashobora kuba botaha niba bakiri wanamwumvisha n'ingaruka mbi bifite baba babizi hanyuma rero mugire ibihe byiza Imana ikomeze kubarinda njye bari inyuma n'ubundi nk'usanzwe nigasinzira imbere twari kumwe n'umusizi wacu Saba Mayuru hanyuma rero Saba wakoze nawe Imana igumugisha asante sana ikiganiro naho butaha ejo tureba ku biri hirya no hino nyine cyane cyane nk'haruguru mu misozi iwacu Imana ikumpere umugisha asante nawe sawa